mukanya kari imbere saa 12 n'igice Kiyovu iraza kwakira ikipe Rayon Sport ngo n'ubwa mbere bibayeho mu myaka 42 ishize ko aya makipe ahura ku munsi wa mbere wa shampiyona n'umukino ukomeye cyane. Kiyovu yakira ekipe ya Rayon Sport. Abayovu babashije gukurikira umukino bakinye wa Gicuti na ekipe ya Police. Ni Kiyovu ikomeye inyanyagira abantu ikina neza, abantu bagumye muri ya shusho ya Kiyovu y'ibihano yo kurwana no kutamanuka. Ariko nakubwiye ufashe umuzamu nka Bienveni James wakuye bavuye muri ekipe ya Vision kandi ubwo na Bajad baracyahari. Ugafata nk'umwana witwa Ntwaro ukina kuri kabiri, ugafata Mbonyi Muraxe na ba Rwabuhihi, ugafata hagati ha Bayo na Bakedi, ugafata umunyagabu kica ku ruhande, ugafata umunyakongo Brazzaville witwa Moise bazanye, ugashyiraho kapiteni Cedric aranyanyagira. Mana nyagasani, Kiyovu irakomeye. Abantu baza kujya kurebera iriya match baraza kuryoherwa, ahubwo twibutse ibiciro. Ibiciro kuri iyi match ni 5,000 ahamake kugira ngo abantu baze kubimenya bataza kubabayika. Ikintu cya mbere kuri Kiyovu Sport ugomba kumenya, ibiciro ni 5,000 ku mafaranga niyo ya nyuma yandi hacu handi hamwe dukunda twese. Yego, 5,000 niyo mafaranga ya nyuma kuri Kiyovu Sport. Nekereza ko n'umuntu wese uraza kure no mukino apare ko wenda rigahangana kwa makipe navuga ngo bikomeye kuva kera, ariko nanone ikintu cya mbere bagomba kumenya n'umutoza hari ingingo. Hari ibintu byinshi bihuza Rayon na Kiyovu rega. Ba Paplay bagiye batishimye, bahari ingingo bigeze gucamo muri no ekipe ya Rayon Sport ndetse na Kiyovu, kongeraho ko abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport ntibatinya kuvuga ko ikipe ya Rayon Sport batayikunda n'ibindi byose bitandukanye. Nekereza ko ku 5,000 niyo mafaranga ya nyuma ushobora kuba watanga. Hari 5,000, hari 10,000, hari 20,000, hari n'ibihumbi 50. Ngo 50 ni VVIP. Muri VVIP 10,000 ni handi hatwikiriye hamwe, yaba kuri side yo kwa Seburengo cyangwa handi hirya ku ma vestiaire. Yego. Nabonye match bayihaye Cyucyuri musifuzi rwose imikomerere yayo. Urebye abasifuzi bayihaye bose ni mpuzamahanga. Cyucyuri hagati, no Diedone uruhande rumwe, Mutimana Dieudonné Dodos musifuzi wa mbere y'igitambaro, no atayara Alice arahari musifuzi wa kabiri y'igitambaro Mutesi. Kwizera Olivier akaba musifuzi wa kane. Hanyuma iyi match kandi ikindi kintu cyiza gihari nuko uza kwishyura iyi match anareba match ya Polisi, urumva na ekipa Rutsiro ni mugoro yakoraga imyitozo kuri tapi. Yego, yakoraga imyitozo kuri tapi, nawe yakira abakinnyi batandukanye, irimo umutoza abantu benshi batavuga ati niwe wari ukwiriye. Urebye kuba Rajab ari uri kwitoza, havuye abatoza nka abatoza batandukanye bagiye bayicamo. Ubushize harimo Gatera, abantu nyine ntabwo bari kubikurura cyane, ariko Rutsiro yatakaje n'abakinnyi Rutahizamu Imana Yves, yongeramo bamwe mu bakinnyi batandukanye b'abanyamahanga. Twabonye ejo bundi yakira abakinnyi bavuga ati amashusho ntabwo akwiriye ikipe nka Rutsiro. Nekereza ko nayo gukina na Polisi yatweretse ko ari ekipe ikomeye. Beni Musa muri pre-season yitwaye neza, ndetse n'imikino ya Gicuti itandukanye yarayitsinze, yewe no mu irushanwa ry'inkera y'abahizi yitwaye neza. Dutegereje kureba Polisi ritwara gute nayo. Nyuma indi match ikomeye cyane ni match Mukuriza gukinamo na Musanze ku munsi w'ejo, nayo yakoraga ibirori yerekana abakinnyi gahunda nyinshi. Musanze na Mukora nayo ni match imaze kuba gapingane. Byatangire kwa Trump avuga ati amakipe ane ya mbere nzajya ntanga prime yikubye kabiri. Atari ko Mukora yo ntabwo nyibara mu makipe akomeye, kuko ira ekipe ntabwo dukwiriye kuyitsinda, ntabwo ari igitangaza. Kuva ubwo ngo Mukura yarakaniye aho ihuriye na Musanze hose, ibigomba kuyibutsa ko ari ikipe ikomeye. Baraza kuyakira. Mukura nayo yakoze pre-season ikomeye, itsinda amakipe atandukanye, za Manga zari ibitego 4 n'izindi kipe zitandukanye. Nekereza ko Mukura ejo ku munsi w'ejo yakoze ifoto nk'iya Arsenal, ifoto nk'iyi Burayi pe. Wagira bose bazitanga kuri Mukura. Ufashe ibintu twabonye kuri Etenseri mwo kagira yezo amahano na Musanze bambaye amaposhi bombe, abandi bambaye amacupa, abandi bambaye amajogging, utamenya ngo bimeze biti. Ariko Mukura yarakosoye. Dutegereje kuri Kamena ngo Nshimiyimana Canisius nk'umutoza ugiye gufata inkoni yo gutangira shampiyona. Yakunze kuba ari umutoza w'agateganyo, reka turene nk'umutoza mukuru yakora iki.